Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Ambasaderi Harerimana yatanze impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda mu gihugu cya Pakistan. Ambasaderi Fatih Harerimana yashyikirije perezida wa Pakistan Asif Ali Zardari impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda mu gihugu cya Pakistan. Ni nyuma y'igihe gito igihugu cy'u Rwanda gifunguyeyo ambasade, ibyitezweho guteza imbere imikoranire mu nzego z'umutekano, ubucuruzi, ubuzima n'uburezi hagati y'ibihugu byombi. Ni impapuro yatanze ku wa 15 Nyakanga 2024 ubwo yashakaga ko hanozwa umubano ndetse bagateza imbere uburezi, ubucuruzi, umutekano ukanozwa n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Mu kiganiro yagiranye n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, ambasade wa mbere mu Rwanda mu gihugu cya Pakistan Fatih Harerimana yavuze ko yanagiranye ibiganiro na perezida Asif Ali Zardari byibanze ku birimo ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Yagize ati: byibanze ku butwererane n'imibanire hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Pakistan. Twari dusanzwe dufitanye umubano w'igihe kirekire, ariko noneho ubu tuzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ubucuruzi, ubuzima, uburezi n'umutekano. Ambasaderi Fatih Harerimana yongeyeho ko perezida wa Pakistan Asif Ali Zardari yemeye ko icyo gihugu kigiye kwihutisha iby'isinywa ry'amasezerano harimo n'ayo guteza imbere ibijyanye n'ubwikorezi hagati y'ibihugu byombi. Ikindi ni uko Pakistan yemereye u Rwanda ko izaha buruse abanyeshuri barwo bakajya kwiga muri icyo gihugu cya Pakistan. Igihugu cy'u Rwanda gikomeje kongera abambasaderi mu bihugu bigiye bitandukanye mu rwego rwo kunoza imikoranire no guteza imbere ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo ibijyanye n'ubuvuzi, ubwikorezi, uburezi, umutekano ndetse n'ibindi bigiye bifitiye akamaro Abanyarwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mwakoze kubana natwe. Kora subscribe ku Isano TV Show, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.